Inkuru mbi, inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba igiye kumvikana mu karere ka Rubavu. Umusore w'imyaka 25 yitabye Imana, ubu turi ku irimbi aho nyakwigendera bari kumushyingura ubwo yitabye Imana arangije amashuri yisumbuye ku mwaka wa gatandatu. Ababyeyi bavuze yuko ababyeyi ba nyakwigendera bavuze yuko uyu mwana bamurihiye kugera ava mu wa mbere kugera ageze mu wa gatandatu, none uyu mwana akaba yarageze mu gihe cyo kugira ngo akorere amafaranga cyangwa ashakishe amafaranga kugira ngo yite ku muryango we, ubwo umuryango we utari wishoboye. None umwana wabo bamubuze ku ikubitiro arangije amashuri. Ni mu gihe uyu mwana yari yaratsinze neza, yari amaze kuba umunyeshuri wa gatanu mu mashuri ya segonderi. Bivuze ngo umunyeshuri wabaye wa gatanu aba ari umunyeshuri ukomeye cyane, nawe aba azahabwa buruse akajya kwiga muri university z'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo bakuramo batanu batsinze bakabishyurira amashuri bakiga banahembwa. Umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko ubu ngubu nta kindi uteze nimba umwana wabo w'ifura bari bafite yitabye Imana arangije amashuri yisumbuye. Bavuze yuko ari inyatsi iri guturuka mu muryango, ariko abantu bishe uno musore ntago bahise bamenyekana. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza, n'abaturage basabye ubuyobozi kugira ngo bukore iperereza haboneke uwishe nyakwigendera wari ushoje amashuri. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda yongeye gushengura imitima ya benshi. Ni inkuru yongeye kumvikana mu karere ka Rulindo. Umugabo w'imyaka 35 y'amavuko yakubise umwana wiwe inkoni zo ku kibuno birangira uyu mwana abyimbiwe ikibuno. Aribwo bavuze ngo ibi bintu ni maji cyangwa ibi bintu ntago bisanzwe. Ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ujye mujye kubana mwana makuru. Nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rubavu nk'ahazwi Mbuga Ngari. Umusore w'imyaka 25 akaba yitabye Imana arangije amashuri yisumbuye, akaba yararangije umwaka wa gatandatu. Uyu mwana akaba yarabaye umwana wa gatanu, akaba uyu mwana yaragiye guhabwa boruse ya leta kugira ngo ajye kwiga mu bigo bya leta, ndetse ababyeyi bagaragaje yuko uyu mwana bamurihiye kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu, ubwo bitanze uturima bakagurisha amatungo bakagurisha kugira ngo uyu mwana yige. None ku ikubitiro umwana wabo bakaba bamubuze. Nta gahinda ndetse n'inkuru yashenguye imitima ya benshi. Abaturage cyangwa abaturanyi ba nyakwigendera bavuze yuko uyu mwana yari umwana usabana, yari umwana w'umunyamahoro, yari umwana witonda, yari umwana w'imico myiza. Mu gihe uno mwana icyamurangaga disipurine, ikinyabupfura, isuku ndetse no kubaha abakuru. Bajya bavuga ngo icyiza buriya ntago kiramba, bajya bavuga ngo buriya ikibi kiramba kurenza icyiza. Ngira ngo ibyo bintu murabyumva cyane. Nyakwigendera, umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko ubangamiwe cyangwa ubabajwe n'urupfu rw'uno musore wabo, ndetse umuryango wa nyakwigendera wasabye inzego zibishinzwe kuba zakora iperereza hakamenyekana abishe umwana wabo kugira ngo bahanwe n'amategeko. Ariko ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera kugira ngo abakoze iki cyaha babashe gufatwa bahanwe. Reka tugaruke mu karere ka Nyamagabe aho umugabo w'imyaka 45 y'amavuko, uyu mugabo akaba yari yaragiye mu zabukuru cyangwa baramushyize mu zabukuru adakuze. Bivuze yuko ibi byakozwe n'umuyobozi w'umudugudu afatanyije n'isibo, bajyana ibipapuro ku kagari kugira ngo uyu mugabo bamushyire mu zabukuru, ubwo bagaragaje yuko atishoboye, nta kintu yakwikorera, afite imvune amaranye igihe kinini. Uyu mugabo bamushyira mu zabukuru, gusa baza kugenzura inzego z'umudugudu, inzego z'isibo zakoze amakosa, ndetse aya makosa bakaba bagiye kuyahanirwa. Ni mu gihe uyu mugabo bamushyize mu zabukuru, ndetse uyu mugabo nta kibazo na kimwe afite. Bavuga yuko uyu mugabo mu buzima busanzwe afite inka 3, afite abashumba 2, afite imirima ingana na hegitari 10 ahingamo ibirayi, ndetse avuga yuko
uno mugabo ni umukungu ku rwego rwo hejuru ariko akaba yari ari mu zabukuru, bivuze ko aya mafaranga bahereza abatishoboye, abakecuru n'abasaza bajyaga bayamuha ajya kuri konti yiwe akajijisha, ndetse umudugudu ndetse na mutwara sibo bakabasha kugabana ano mafaranga. Ni mu gihe inzego zibishinzwe zatangiye iperereza kuno muyobozi, umukuru w'umudugudu ndetse na mutwara sibo impamvu bakoze bino. Gusa umudugudu yireguye avuga ngo uyu mugabo koko ntago yari yishoboye, gusa amafaranga yahabwaga nibwo ibi bikorwa muri kubona yabashije kuyamanaginga, ayacunga neza, aguramo izi nka ndetse n'izi hegitari z'imirima. Abaturage bavuguruje mudugudu bavuga yuko ko mudugudu abeshya, ntago amafaranga batanga yakugeza ku nka 3 ikaguhereza hegitari 10 uhingamo ibirayi, ntago ibi bintu bishoboka. Ni mu gihe rero mudugudu yatawe muri yombi akurikiranweho gushaka kunyereza ruswa, babyita ruswa cyangwa kwakira ruswa, kugira ngo ashyire umuntu mu kintu adakwiriye cyangwa amushyire ahantu adakwiye kujya. Bivuze ngo rero iyi ni incamake y'amakuru. Aya makuru turaza kuyinjiramo neza tumaze kumenya byinshi kuri ino nkuru. Nanze gutangaza byinshi kuri ino nkuru kubera yuko umukuru w'umudugudu iki cyane kiramuhama, ndetse aba baturage nabo bavuze gutya, ariko ntabwo turamenya imyanzuro nimba uyu mukuru w'umudugudu ari buhanwe. Ese mutwara sibo we bamujyanye nawe kuri RIB kugira ngo nawe ahatwe ibibazo? Turaza kubigarukaho rero mu kanya iyi nkuru nisohoka. Banditseho dukenya ariko niza gusohoka ndaza kuyibakoreraho. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze umugisha. Uyakoze subscribe uruw'agaciro, byo tugezeho no tubikesha, nawe utarayikora yikore. Nyimwana mu mubana mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'enkorogoto bakora rugakonkoma abanze nibangereranya. Bivuze ngo rero ikiganiro nakagaruka kuri Kidasamura TV.